Patang 136 MP2 Open. Kelima Syarif Aksan. Keempat Dik Rinaldi. Ketiga Masrur Aye. Kedua Randy Oding. Kesatu Ricky Ibrahim. Lanjut di kelas E Matic 131 Standar Open. Kelima Muhammad Irwansyah. Keempat Arya Bintang. Ketiga Denny Setiawan. Kedua Muhammad Syarif Aksan. Kelima kesatu Randy Oding. Lanjut di kelas F bebek 2 tak 116 sampai dengan 125 Standar Open. Kelima Cesar Badru. Keempat Arya Bintang. Ketiga Sasli Rinaldi. Kedua Ricky Ibrahim. Kesatu Randy Oding. Lanjut di kelas bebek 4 tak 136 EP4 Open. Kelima Prisal Mustafa. Keempat Randy Oding. Ketiga Asri Lodang. Kedua Arya Bintang. Kesatu Fahreza Nuri Jabat. Lanjut di kelas H bebek 2 tak 116 sampai dengan 125 Standar U23. Kelima Cesar Badru. Keempat Parabil. Ketiga Randy Oding. Kedua Fahreza Nur Jabat. Kesatu Syarif Aksan. Lanjut di kelas Matic 131 Standar U23. Kelima Herul Huda Abadi. Keempat Aprisal Mustafa. Ketiga Pirgiawan Listanto. Kedua Syarif Aksan. Kesatu Randy Oding. Lanjut di kelas bebek 2 tak 116 sampai dengan 125 cc X-Rider. Arianto Prayata kelima. Keempat Iwan RM. Ketiga Rizky Rifat. Kedua Rio Gastiawan. Kesatu Ajical. Lanjut kelas bebek 2 tak 4 tak 136 MP4 lokal Toraja Enrique Luraya. Kelima Cesar Badru. Keempat Alfian Air. Ketiga Prisal Mustafa. Kedua Sandrego Randi. Kesatu Arya Bintang. Bebek 2 tak 116 sampai dengan 125 Standar Toraja Enrique Luraya. Kelima Muhammad Durrapli. Keempat Arul Tamane. Eko Diwianto. Ketiga Iskandar Ledo. Kedua kesatu Sandrego Randi. Lanjut di kelas M Matic 131 Standar Toraja Enrique Luraya. 5 Cesar Badru. 4 Sandrego Randi. Ketiga Arya Bintang. Kedua Muhammad Awal. Kesatu Denny Setiawan. Kelas N bebek 4 tak 130 Standar MP6 lokal Toraja Enrique Luraya. Kelima Iskandar Ledo. Keempat Eko Diwianto. Ketiga Muhammad Durrapli. Kedua M Farid. Kesatu Ahmad Badong. Lanjut Supermoto Free for All 200 cc sampai dengan 250 non special engine lokal Toraja Enrique Luraya. Kelima M Farid. Keempat David Palulunga. Ketiga Piki KJ. Kedua Aidil Arfan Ghazali. Kesatu Muhammad Awal. Lanjut di kelas P bebek 2 tak 116 Standar lokal Toraja. Kelima Sandrego Randi. Keempat Renaldi Tonapa. Ketiga Ahmad Badong. Kedua Alfian Air. Kesatu Eko Diwianto. Bebek 2 tak 125 Standar lokal Toraja. Kelima Ahmad Badong. Keempat Ilo. Ketiga Alfian Air. Kedua Renaldi Tonapa. Kesatu Sandrego Randi. Lanjut di kelas R bebek 4 tak 130 MP4 lokal Toraja. Kelima Arianto. Keempat Eko Diwianto. Ketiga Ahmad Badong. Kedua Renaldi Tonapa. Kesatu Sandrego Randi. Lanjut di kelas Matic Standar Showroom lokal Toraja. Kelima Muhammad Awal. Keempat Ilo. Ketiga Eko Diwianto. Kedua Ransi Saputra. Kesatu Renaldi Tonapa. Lanjut di kelas T bebek 2 tak 116 sampai dengan 125 non prestasi lokal Toraja. Nur Hidayat K. Kelima Kevin William Datuk Elali. Keempat Pensar Rengke. Ketiga kedua Ransi Putra Epen KJM. Kesatu juara umum Open Ricky Ibrahim Jawa Barat Buru Garis Racing Team. Dan juara umum lokal Toraja 220 Sandrego Randi Tanah Toraja DMS Racing Team Sade Squad. Hasil sementara ditunggu 5 menit untuk yang ingin melayangkan protes. Harus dilengkapi absen pada saat briefing peserta.
Mana peta? Baik.